yala mi papusha. Okay. Ngajale minina street nina mboku minina mwara mboku minina. So tuleko selishwa pano panga ndai abafyashi. Abafyashi bare tukoselesha pafyo satisire. Lero tuwapepele pona bena. Lesari leta change abafyashi tabare minina lero lesa. Nabarenga kwa mboku minina after kwa pepana bena. So abafyashi minina niko mutuko selisheko pafyo sare chita. Pafyo satisire. Inyo kumikoselisha kwa ndibadi kwena inyo kumikoselisha nitotela festilesa. Amen. Because lero nafumine kunokira ombona akurusaka nshale imanina nangukuwe kwikala paka pona pano njikere na lefiro kuimanina but kurusero akalesoro naisa isa kunokira ombona abwera after to akumana na bashima pepo baisa kwa tokumpepera kona bena nini kwa tamaka yako bati na iminina nomba nabo washipano kwa mimini namba kuinda kutampula ko. So ndetotela sana kulilesa kandulesa na kwa tokunjimya. Ififyo ndechita so nshare chitapo experience hao. Na le filo kuchita ku imini nefi na imini nako. But apano mbalesa na nshukisha nde imini na so na imini na nimuine. Amen. Father, in the name of Jesus. Oh yes. Lord Jesus, I pray in the name of Jesus. Oh yes. Mwelesa mwewa amboyo murimu. Father, I pray. I release the power, the anointing, the grace that I carry. In the name of Jesus, Lord Jesus, I pray. I pray the power of restoration in the mighty name of Jesus. Resurrection power to take full control in the name of Jesus. Father, Monsema joints, Jehovah Shammah, I pray in the mighty name of Jesus. Lord Jesus, I pray, I decree and declare, Lord Jesus, arise and scatter every power of darkness in the mighty name of Jesus. Holy Spirit, take full control. For in Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Amen. It is well.